Giro bwakwa nwithirite wina ntuko njega ningo kugwata ogeni kiri nteto cietu ceru themwe nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi Embu Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru na Arua iri tariki 13 mweri ni 6 mwaka ni 2023 hamwe na nteto iria nkureterete ni antu bana gukua na bangi kugwata ngurario nyuma ya mpithukiro ya maitha ntere cha Njaruine Igembe North. Gavana Kawira kuboreria njachia baria batete uturo kumania na maitha onde aithurite netitwe ni Senate ntuku ya Aramisi. Akari na MCA Batharaka kuthura ni mubunge Patrick Munene akwira CS Moses Kuria Ndengo iriendwa na chiringi 30 kiro. Na bwabunge bonthe ba Meru kuga bakaringa kura gukurukia Finance Bill 2023. Mona niretwa mathithio ntuku ya Narua ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiriria thaiji. Antu bana ne batigi bakuite nyuma ya kwithukirwa ni maitha ntere cha Njaruine wodine ya Mwathi Igembe North. Aria OCPD Joseph Chesire agikinyira kirore karikarire nethiritwe akiuga antu bange baria bagwete ngurario ne bethiritwe bakimatukwa cibitarine ya Meru level 5 kiri mpithukiro ire itigite ng'ombe 660 chietwe ni Amaramari Baba hakari batongeretwe ni MCA Johana Ntongai ni bataririte muthuro jwao na kuga bo bethairwa bagekirwa wirane ni thirikari wirane bura bote kuingwa. Marion Karugi gatwambiriria na rugono rurwa Keba. Nikirende kira kikonorete sibitari ya Mutwati level 4 nyuma ya kuona ngari ya ambulance kureta antu baraba kwerekana kura wa nteresia ngatho Njarene wadini ya Mwathi gicione mbunge kia Igembe North na ro tukubaukira Narua antu bana baratere otoro nyuma ya kurathwo ni maitha bakuma Thamburu bele bari mabisa ba NPR na bangi batandatu betete na mbere kuoria ngurario bararuka na ng'ombe nkulukia 350 bakiaria na maruru akariba Mutwati ya Mwathi batongeretwe ni ura wa MCA Johana Ntongai ni bamenerete karikare na kuabo bakono buru antu bokoro wa kitheri na thirikari tu ba ukaria amwe no bekira wirane bokumatia ukaria miankeni ya Isiolo. Ote mpito no batu bwana. Kato karadi to ala Rwanda na ninto bia to kato kaidunya to mami udane to. Wana tije inawe akobota kana we bira ramba na kura ni to diruni borona. Akaradi we tani batu ete to kadi ni kato kadiru borona batu Ameru bonde boro borona kana buonka ta kinyelo aga kana batu to Thamburu ora tu idire. Itukorombore keri ni untu bwa thina ya sauti kiri rugono ruru eturu ambere na tuketha twikumenyithia ru o uria tugwita na mbere tugetegera rugono rungi Gavana Kawira Mwangaza ni atumite ntumiri ya kuboreria njachia baria batete mioyo yao kiri mpithukiro ya
njaruine aria nkuruki ethiritwe abisa munene rwangine rwa ugima nethiritwe agikinyira kirore kwa mukira miri abaria bakuite kumania na mpithukiro eje sibitari ya Meru level 5 akiuga uria ugwete ngurario enene nethiritwe nkuruki kinyawe akimatukwa kiri sibitari nene ya Kenyatta na bageta na mbere na kwithirwa bakiamukira utungata bangi ndene ya Meru level 5 kumania na ngurario cia mburuburu. Abisa munene wagiba wa murega nene kaunti Meru no Dr. Joseph Ome na alikite kurikithia antu bana ibombita utauturo kumania mpithukire riu miritotero Rugembe North. So kulingana na ripoti iria tupete kugwata thaiji itwiri antu bana ibareketie kukua na twina bangi bana barabombeta kunusurika pako ewa motungata mwanya ndene sibitari cietu na bangi batatu bathamitu kuma sibitari nyambene kuja sibitari nene level 5 nikenda kuona utungata nkuruki no mobo ethwa kiugiwa Kenyatta. Mmoja ambaye alikuwa hapa referral hospital, Meru Teaching and Referral Hospital, tumeweza kumpeleka Kenyatta National Referral for further care. Bullet ambayo alikuwa amepata ilikuwa imeexit lakini ikaumiza lungs. So tumempeleka referral Kenyatta National Hospital for further care. Na pia kuna wengine watatu ambao wanatolewa Nyambene level 4 wanaletwa hapa. Au mainly kuna yule amepata risasi ya mkono ikavunjika, na mwingine ya mguu, au tutaweza manage ama tutaweza kuwashughulikia hapa Meru. Na kulingana bo komba kuthwa kwina umbani bo munene antu babengi kuthwa bakiona ngurario nontu bari gwando no itite na mbere amna bubu gavana Meru kwa Mwangaza no akiaria no mbete kuboliria njairia jitete ndobwao kwa undienda kuga pole sana ke family cietu cia Mwathi ward barabara tere ndobao nontu bwa risasi na kuragwa na mishinka kwegoro na kinyaro ukiriro bangi baraka kuragwa ndi mutongeria wa Meru ningukonde mugiteo mantu jau sana na bukimenyaga ni mbethiritwe nkiara ariero security mono na kinyarithia deputy president arari guku ni turamwiraga mantu ya security na kinya turio nau twamwira mantu ya security ni arongerete andi antu baraba mabisibitari bakethwa bakirigito theri kama ya kwamba barabara sibitari bonde batu tuli county government tukarungamira biru kenda family iteka inyerwe na nekenda ntugo ingo baboreretwe na batigete ngarama sisi kama na kiriwe ni kirigaro kinene muno mantuja ja kithirika uthire barugite mwecemane jwegi mantuja ukaria na corona nchobi koro mugo ntukunda no turaragirie mantu ma security goro twatumirwa nene ba polisi bena Rwanda ru na ng'ombe ciiwa zaidi ya ng'ombe 300. Inkiripotera Uru TV Mbita Muthuri Muriuki. Gavana Kawira Mwangaza nethiritwe akithurate ntuko ya Aramisi netitwe mbere ya kamiti ya mbunge ya Senate kwaririria mantu jegie utumiri bwa mbeta thirikari ni Meru kiri mwaka jwa thirikari jwa 2020-2021 kwaririria nkuruki nethiritwe akiuga nethiritwe agichwa mawakili kuthingatira wongereku bwa wamba bwaka wa kathetune kamu Meru onde MC betete na mbere na gukia mateta ati arimi bakawa ni bagutara athara ene kumania na wamba bobo motugikare gatumenyithie chio Muthenya Jonaru ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na ikinyitwa ndinego West kiri factory ya kawa ya Mutunga yale kugwatanite na MC wetu raria Membyuki na tongeria bangi kumakire thirikari yawe kuna factory je na kigena ga shilingi milioni 10 inde okyuthurano na ikirwarerwa kawa karaka yiro mwanke na jwangirije na 20 romira tongeria bako bakiwa kinya kule kuthingatirwa gutewa kinya kugwa hata siku ya leo hiyo kahawa haijawahi kujulikana ikienda wapi. It is not only it's not unique in us. Hii ni mambo ambayo inaendelea kwa factory mingi na haijulikani. Kawa kaiwaja gete nkinya tutaigwa kinya mtu mwe beki kana no mtu mwe weteta ingiro no tuko ithatu. Iyo atutakubali.
agita katho kete nginya muno baba ara mwankinya na korea bici ciana ni ora twane na mbachare twa bamwe arana ndi atongeria babethirite bakiromba ngavana Mwangaza kuthingatira kawa kau kairi negamba Recho Kweriko ngugiria ngavana Mwangaza ameamukirite na moyo jumukembuku akiuga gachwa mawakiri kenda kawa kau akathingatua thingatira manto jau faro ne rugoro fresh tore the fresh investigation tumenya kawa kathira ko o makadorongo na ne oba nonto gotue kawa bateka kwa bunji ngabana kwa rugalirwa na uruchabi kawa geta kile wamba brapo adinde kile aja hiyo naenda kuchukua mimi mwenyewe na ndagwata mwamba botekarire botekauya ngakawera akodhiria kawera akodhiria hiyo naenda kupatiana mawakili for free naenda kufungua hiyo file tuanze investigation no tujara maingi wamba botiuma kakuraja wizi inatoka ndani atukiomba gutura guitango gisia kirai cia kuthoko magira arume na aka hiyo kimekata ntomba gutura mabarine baya kidonkomera ntomurume onge kana mokonge hiyo iwezekani kwa hivyo hiyo ni concern nimechukua na uzito sana na lazima nitafuatilia ili investigation inatoka gwata omparoda na ipo kumenya kawera wenu nteke guanti za kastori ya yu hiyo napelekanga kabati kaende eno mtukotekia kwenda kila kwenda ne mutereke kingine kiranga bana Mwangaza ugete kiriki gomano kirabarare nakyo kyumya kithuru ya kwareiria kimerage kawa kira tongere tune moninwa mutongirwa mugongori gathigashagwa ne baraugire ne bakwenda factory jishikaragwe ne abisa bare na mechinka sijawahi ona banki inafunguliwa bila askari hapo nje. Kwa hivyo ningeomba excellency kawa ipewe ile uzito inastahili. Ni askari wameshika. Pune turakorokiri na twanenkanira mantu jau turi 3 stairs kushemane ne jo munene yakawa. Na factory ja arimi bako bakionania bari na nkanja na tongeria bao inde kithurano gya society je kirigiria ramisi akiumege ke gavana Mwangaza akiuga kaba tongere bathirikari awe kenda bakarungamira kithurano kiu kenda ikagitikana uma inde wakiugo waramisi oeu netinara kire nyomba ya seneti gochokia bioria odo bisi yanga netumirite kigena kya mwaka jwa thirikari jwa ngiri jere mirongo ire mwaka jwa ngiri jere mirongo ire nemwe ukengethirwa ndi senate gushokia bioria bia mwaka jwa 2020 mbesha nari itetete bwega ndaboria nikibukumbita nchokia makosa yatijakwa bambira wajukirio tongeria ugashokia jonde kwa unda bera ntumira ni makosa yara ngashokia riu kuma rukire monka nkeja ukale obisi kuangalia makosa hapa na pale makosa jamwene ateru yale anyunya kwa masukuru makosa namba 2 ni atanto bale agwa kienyeji makosa mingi sana lakini ndibangete wega mbete bakirishe serikali ya Meru County kwa waramisi ukambo nona ale mbetaga wigwa leo ni manto mwaka jwa 2020 lakini ndibangete wega gutetera serikali kuma mutonga wa Ndinego West gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito shewero rea kwa retwa ni Mutugi Kare.
Na nandika tuchokere rugono rwau kabere aria anto bana na bangi kathumba batigi baguraritwe na bana bau gutigwa bakuete kumania na mpithukiro cia maitha ntere cia Njaruine wodini ya Mwathi Gembe North aria bamwe kinyani bakwamukira utungata ndene ya Meru level 5 na bwakari bakiaririria onto bobo ne baugite ni banogi ni gwikirwa wira ne bwa urongo. Marion Karugi niwe uri na ripoti iji. Nikirinde kira kikonorete sibitari ya Mutwati level 4 nyuma ya kuona ngari ya ambulance ikureta anto baraba kwerekana kura wa ntere cia ngatho Njarine wadini ya Mwathi gicione mbunge kia Gembe North na rot kubaukira narua anto bana baratere otoro nyuma ya kurathwo ni maitha bakuma Thamburu bele bari mabisa ba NPR na bangi batandatu betete na mbere kuoria ngurario bararuka na ng'ombe nkulukia mana 350 bakiaria na maruru akariba Mutwati ya Mwathi batongeretwe ni ura wa MCA Joanna Ntongai ni bameneretie karikare na kuabo bakono buru anto bokoro wa kitheri na thirikari eti uba ukaria amwe no bekira wira ne bokumatia ukaria miankeni ya Isiolo anto beto banjirani batu twete ATM yo tware vinto bieto bakeira no te atue guyukua ote ampito no batu bwana atu potheri kato kana dito oro Rwanda na ninto bieto kato kaidu ina to mami udeneto wana tije ina we akubota kana we bila romba na kura ni to thiru ni borana akare di we ni batu we to kari ni kato katiru borana batu ameru bonda boro borana kana buonka ta kinyelo wake kana batu to Thamburu ora tu etire na baba ange bonde baboro yi pate myota leka to goringo manga to alingunya musie endre mugaire oibi nkoria thirikari torombare katoromba thirikari nye batu etwagura ndwero ikumo tuko mathaa 10 no gatukona ngaisi ikiluka na antu bakuite na tutekuona antu bo twira nimbi kuendelea. Sisi hatuibi kitu cha mtu, lakini tuko kwa serikali na tunafanya kazi yetu sawa sawa, lakini mali yetu inakuja inachukuliwa na imekuwa kama kitu ya kawaida. Mifugo yetu inachukuliwa na hakuna kitu inafanyika. Sasa watu walioa jioni saa 11, saa 12 na mpaka asubuhi no response. Kwa thirikari ni ya Kenya mzima, ni ya Kenya yonde. Na tanto batu kuya ntuko nyuma yenge na thirikari na into bionde kwena ndezi yotheri cia polisi kwena into bia thirikari bingi nika thirikari atwendare yake tukurombo kura kare atukura turinge kura ingari ngone ipaki nya kampeni orende na iteko rumu zita kuthia ta ng'ombe kama hizo ng'ombe ambazo tayari zimeenda na watu wa kutoka Thamburu asitakuwa zimerundi kudayezwa within 2 weeks. Sisi kama wakaaji tutaandamana mpaka tuhakikishe haki yetu imepatikana. Nkiaraniria na ospidi wa Mutwati Joseph Chesire ukulukira njira ya thimo na wete mabisa banji esiu ni bambite kambe ntere usia Rwanda utiira ni bawekira mpene maitha ya kwerekana ni nkulukia 40. Ndio. Okay, na pengine the bandits wanasemekana ni kama wangapi? Sawa. Na ntomwa kire waziri wa ukaria bondene na matura Kithure Kindiki nataka kuambia wana Kindiki, wewe ni Mumeru mwenzetu, unaenda kufanya kazi huko sehemu za Rift Valley na hapa nyumbani sisi tunaumia. Kwa hivyo ile bandit unapigana na wao huko au manjangili pia wanatusumbua huku Meru na sana Gembe North. From governor yeye mwenyewe sasa wanafanya budget tununuliwe ndege ya kufuata mifugo wetu, kwa sababu hatuwezi kuwa tunakaa tu more than 30 milioni inapotea. MP nazo kumekethure na Ruto nonde bayundie bonde okiagorele kwa tu atoringe kura pio ke thirikari ye nika toringe thirikari tuterie kura loi thirikari no kainete nyumba ndu baiguya kai wagoro bao baba wagoro nyumba bao renge bwana taitumu ebelia na uria Nairobi angai kana ndawaitere eyo na one thine icio tuinya no tutogilugitie wita kuria agora ya na wayele ituguria Kindiki wengo ituguone wa serious security ko gara ya ko kure muimanto aye muchiyu enu a
wore wo gutwira anga manto ya njonji afuatiliwa anga baborwanire anga mbinjonji egurikia guthikwa saiti ututamenyere saiti untato ciathire oriku nibo ntuguona borona babena amu ekuya kuoro antu na twitayari kuoro wakinya ringi no ntu anene betu bati ututethia na ntu bagwithira anene butegumba ututethia batu tuanisi la tuigarie baburia obisina cia batu tuigari twetwengwa aituma ntumo ya kuboreria misireta ukirine endobo kulukira njere ya thimo mubunge wa Gicuki Julius Taitumu ni wete ni bakuthiatira ontobo Nawe DCC wa Tigania Central nethiritwe akiuria akari gutiga kujukia sheria njarene ciao ni untu kaingi antu barabethairwa bakiuragwa kumania na mauthukangia jamwe ni barabethairwa batina etia kinyaririku aria na ndethiritwe akiuria akari baba gutigira rwangi rwa borithi na rwa ugambithania kurita ngugi yao. Rukirirwa ntukwe kiumia muthwanirwo wa mbaba ng'ombe na munterwe Mwangi Mwanko kwe muinge nteretia kiendio na ntukwe Jumatatu nio muthwanirwo wa mbaba munga watirima na muthuro ya muinge thokone Mikindori DCC o Tigania Central Patrick Meso akiwa makarika ya wa mbaba ndethia na intobia miunda yaitete na mbere kuongeleka Mikindori. Kuna wizi ambao unaonekana unaendelea hapa katika sub county hii, wizi wa vyakula vikiwa shambani, wizi wa mifugo, wizi kwa vitu vidogo vidogo ya mavuno kwa shamba. Tunaomba wananchi, na wizi wa uvunjaji wa maduka na hata manyumba za watu, wizi wa kuku, na tumeweka mikakati kuanzia saa hii. Maofisa wetu watakuwa wanapiga patrol katika mji wetu. Amwena Bomeso na Rombete antu kureka kuyukia watho njarene. Ukipata wezi kama hao, kwa sababu tunataka tujue hawa wezi wanashirikiana na nani, tusikue wepesi wa kuchukua sheria mkononi, manake tukiwaua tutakuwa tumepoteza habari muhimu ambayo tungepata kutoka huyu mwizi. Tujaribu tusichukue sheria mkononi, bali tufikishe wahusika hawa na watuhumiwa hawa, tuwafikishe katika vituo vya serikali, ndio uchunguzi uende kufanyika kwa njia ambayo inafuatana na sheria. Nkuruki kuringana na Meso, makarika ya Anabani ni kuthukangwa kiwendo kinyani baithe bao iambiriretie kuingia. Kuna tabia imeanza kujitokeza hapa ya wazazi wanaume haswa kulala na wasichana wao. Hiyo ni tabia inachafua sub county yetu, na tunaomba tushirikiane jamani, tuondoe uovu huu, na wale ambao ni masuspect tusaidiane tushike hao watu. Ontoboibo akoyeroi County Commissioner Frederick Ndunga ntukwe mambura ya mandaraka. Leo hii natafuta mtu hapa Tigania Central, mtu sitataja jina lake hapa, lijizee limeachwa na mtoto wa miaka 4, mwingine wa mtoto wa miaka 2, linafanya huyu wa miaka 4 ndio awe bibi. Aibukani hiyo. Where are we going? Lijizee lisilo na aibu limerefu mtoto wake. Jamii imekubali, inataka jambo hilo lijadiliwe nyumbani. Okaite nekau Meso na Rombete akari kuatanira na mabisa bokari kurwa na ndawa tembogita munoncho bichi ibango. Tunaomba wananchi mutuunge mkono, msaidie maofisa wetu kwa kutupa habari mwafaka, habari ya ukweli siokuwa na vitina, na mkitupa taarifa hizo na habari hizo tutaweza kuzichangamkia na kuzifanyia kazi. Wananchi wakiona maafisa wetu wanafanya kazi, wasilete vurumai ama kuwatatiza kwa kazi zao. Tushirikiane nao, tuwashike mkono na sote tutafaulu. Nkuruki manto na yege machini tia metethwe kamari. Loto zote zikamatwe na zikipatikana zichomwe. Kwa hivyo hiyo ndio amri nimetoa, hakuna mtu atasazwa. Hizo machine ziondolewe, manake zimeadhiri
elimu yetu, kiwango cha elimu katika sub county hii. Wanafunzi hawaendi shule, wanacheza hizo michezo ya loto mpaka usiku, wanakosa nafasi ya kufanya masomo yao ya ziada. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩo tũkuona kanya ga kũnogoka ũgeta kũranja incokerete na Nteto Nkuruki. Mpira unaupenda sana. Huo mpira umelaki. Ndio pia sijasikia nikataka Gwanda. Tuko na KD, tuna Magwanda, tuko naomba joka unaweza tusponsor hivi vile tuko mtu tatu. Hapo tunaingia ligi ya kibuda. Anjol kwa nao maboy. Wewe ndio unaingiza kwa ingori yote. Huyu ndiye anayewachochea vijana wetu huyu. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right Season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic Bouquet ya 999 bob ama D-Smart Bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuo guti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngoko watogeni oringe kiri Nteto chetu cheruthemo ingechokera na Nteto Nkuruki uria urari mutongeria wa thitango cha mwingi niwe Nuldinaji na ndinethiritwe agikurukwa ni mbunge kwithirwa akirungamira National Intelligence Service arethiritwe akijukia kanya ka Philip Kameru uria nande oanite nyuma yawe kwithirwa agikinya miaka yawe ya retire. Anthony Kathenya gatumenyithie chio. Ulela le mutongere munene wanditango jia mwingi no Dinaji leo mutongere mujero wa gitengo kia polisi jandikeri kia thirikari nene. Eno ni nyume ya bunge nene gwitokera kamiti ya ndikeri gwitokia gutalwa kwae ni Rais William Ruto. And pursuant to section 7(3)(b) of the National Intelligence Service Act 2012, this house approves the the appointment of Mr. Nordin Haji OGW CBS as the Director General of the National Intelligence Service. Kamiti ya bunge nene iletongeletwe ni mubungu wa Belgut Nelson Koech kimegituku yethirwe kimusonko naji kwa mathaka thomba kienda kumenya kaoma kethona gwitikirika kwithirwa ari gitendi giki. Kamiti ino kithijaga na mbele kugweta ati aji na gwitikirika gutonya iratoni jiolala mutongero gitengo giki Philip Washira Kameru. The committee paid due regard to the procedures used to arrive at the nominee, having met all the constitutional and statutory requirements relating to the Office of the Director General of the National Intelligence Service.
and suitability of the nominee for the appointment proposed having regard to whether the nominee's abilities, experience, and qualities meet the needs of the agency. Bunge nabo neba uliteji gutigiro bisi eno itege tumiro thukuni ana siasa mono guneba muletie thiro akirutangu giae bulako batelie kenda ndeno ebanne metino tia Shakahola. Before we have seen incidences like those of Shakahola, incidences of rampant attacks by terrorists in Lamu, in northern Kenya, and I am glad Nurdin is from northern Kenya, and therefore he has a responsibility as he safeguards the lives and property of Kenyans, first to safeguard the lives and properties of people in northern Kenya. I also hope and I pray, and I know that Nurdin Haji is a dedicated public servant who will never allow state capture to take over his office as Director General of NIS. That NIS will never be used like it was used before to settle political scores. This House appropriates a lot of money year in, year out to the NIS. And that money is appropriated for the sole purpose of capacitating the institution for it to be able to execute its mandate without any hindrance. The Speaker, therefore, as we conclude this debate, I suppose that this country will be safer under the new leadership of the NIS. This is the person who will make sure that this country is safe and secure, and I have no doubt, in accordance with the report that has been brought by the committee, that he is a man who has the capacity and the capability, and I urge the House to approve him. Kagita kaka mubungu wa Budalangi, Rafael Wanjala, uleno mubungu yake, uleale gadete na kutala koaji, alugaji atebatele kuna nkero irabubu, nonto babuledi litoke tumirani dirikali, kuditanganto, kutina ushahidi nobweko, na nyumani, nditango inokuebua. Hapa Haji anakuja, anaclaim, anakuja na kushika na kupeleka kotini. Hii serikali ikitoka, anakuja kuambia Wakenya eti hakukuwa na enough evidence. Na tayari alikupeleka kotini, jina yako imeenda, uko na tag ya wizi, hata ufanye nini. Sasa wakati ule Haji inafaa ajue evidence ndio apeleke mtu kotini. So kwa nini alipeleka watu na hakukuwa na evidence? Corruption is the biggest problem. Hata Ruto angekuwa anashughulika na mambo ya manyumba hii, because ile pesa inaibiwa inashinda ile anataka. Haji liwalegirwa kujukio tongeria kumakilala limutongero kitengo giki retired General Philip Washira Kamero kuma muji munene wa Nairobi. Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Nayo nja emwe kuma ntere chia Kathareni wodine ya Mwembe ne batigi bagitara athara inene nyuma ya mwankijo monene kwethirwa jukiumirira na kwithia nyumba yao na batumbe kuonokia kinyambi na ndi antu baba bare bethirite bakirara mpione ne bethirite bakiromba atongereria thirikari na antu bawendi bobwega kubatethereria ni ntobia gitumi ne kenda bomba kwambiriria uturo bwao bubweru. Chieo mwenturania Kathareni mbare chiangoroki wandia Mwembe kirige chigombunge kia marano achara o tigitwo gitaraga wabagitaraga achara gwoguno abakuraranja nyuma ya mochi wao nyomba chiao kobya ntuya Jumapili ogoro ndakinya tini ndonera antu gwakwa ndaraithiria ndona ni nyombe mpethu ndakinyira ndare moni kwari ni tontu ana bako batariku mukuru atariku onani ntariku na ntengiomba kwa explain ni ko mwangi yo yombete kuma yuno kandarigarire kande rwa kwigintu daimwe nyombe agwe kuya na into binge muno yaina mabati yaina poashujiri yaina mbake nyingi muno rwa na makabati na into binge James Keremi na mochi wake batigitwo gubatare no akanyamo nyuma ya nyomba yao kobe mwanki ora kaumo kau gatamenyekanite mwanke munthi ni tonto into cietu cionthe ni ciairire nyomba twari na mbake ya 200,000 ni twagurite mabati ma 50 mara magoro ni twari na into nyingi tabakabati nguciana cia sukuru buku iratu
kintu kionde kira kitho ki nyomba ni twari nakio no kionde kiairire nyomba eu ngwira jiari au kajaji atwana no yonka twombire kuthara nyomba u twakinyire na wale wa mbere ni ageririe kurugura akegeria gutonya kwa no gintu atuika ataumba muci uyu thiete ngarama ya kube milioni bariuga wanambakira bagurite na kwa igaya ya nkurukia 200,000 ni abirire kwa mwana mabati majeru tumwanka thaino tutena kintu gya kuria gya kunywa ngucia wikira kana nombi batwaromba be batutethererie nikenda tumba kurukia na ngai akaba tharima na njira mwanya mwanya ni agurite mabati mangiri 50 magwa kaigite ku na into binge bia bionde bia ku ne bia ele nguo na bia kule biliona alia uketha mboso jia ela ku mathina maugi nturanie ni akathareni ndo batumanite kiri atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi ario ngavana Muthomi Njuki mubunge Kareke Mbiuki Susan Ngugwa Mwinduga Tayanta Mwenda na nginya MCA wa Mbarinu cia Mwembetwe Jones Kinegeni Gakuota leu no gatukuragia antu bawendi bobwega tabakale kwa Mbiuki ba Mwindu ba Muthomi Njuki barabonde balengiomba gutuotethio batwe kuni nkuria kuma kithirikari ona ngaiwe mwene atonyerere na nikenda mujio jomba gutetheka ni tonto gutina untu tabu tutiomba mujio tiomba gufaulu noko kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Moambi Nabo MCA bakuma gicigo bunge kia Tharaka ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bonanitie kurega kunganirwa kwao nyuma ya mubunge Patrick Munene kwira CS Moses Kuria ati kiro imwe ya ndengo eriuma siringi 30 antwa siringi 70 na siringi 80 nande bakiuga nitakapatwa kuona natakati kumenya mantu ja akari Secretary is accompanying the Deputy President. Muchemanioni wegorokiani ni kia michetho ya kirubia kira tongeretwe imunini wa rais Rigathi Gachagua ara minister wa biashara Moses Kuria arauririe bei irandengo ikugurwa nio kenda ministry yake ibanga bei irekagurira nio murimi kenda kumutetheria atikainyiru ara mubunge wa gichigo ya chuka gamba ng'ombe Patrick Munene aramuchokerie amwira irigurwa na shilingi 30. Pato mnauza lengo pesa ngapi? 30, 40. Mimi nimesema kutoka kesho natuma watu wangu mwenye ataka kuuza 70 shillings tutaanza kununua kesho. Chokio rerure tirakenia mubunge wa gichigo kia Tharaka Gitonga Murugara ora ararugamire kuri binga. Ati? Sini willing buyer willing seller jameni. Sini soko ni yangu, sini tarudi bila kuuzia mtu. Kwani na kulazimisha wajiji Murugara. Siwacha mwananchi achague. By the way ukipata 100 million nitakupiga makofi kwanza. Kumaniana chokio reru RMC baba bakuga ibathurite muno irwarira munene rurarura temire waziri auga thirikari ikagurira akari ndengo na mpongeri ya shilingi 40 ikinya shilingi 70. Twinde turi members ba Tharaka constituency tutigwiritwe indo tutirakenia Mutharaka Nithi otiero ndanarombo na inistore ndengo kiuma shilingi 30. Ntiko mena ati korwa rero romire kiu kirundu gicindwa kabisa mheshimiwa na migambo enu ndaromba gumere in the public kwere anto ya kwamba na india mbikana ne thuganire kwa ina ro kiuga nwe mukebe wa ndengo kilo mwishiringi 30. Bariuga bei iraitethia murimu wa ndengo ne kuma chiringi gana kuthi chiringi 250 nuntu ibatumagira ndagwa cha kubwirira kwa wingi iraitumagira mbia imbingi. Ukweli wa mambo ni kwamba ndengo iriuma 70 na konge ni kuma kinyaite kogu thirikari itukite gatugurira itibati gutugurira na bei tenu ibatu itugurira a minimum of shilingi 100
wa kilo twinu turachiarimbarie Ruto nachigwetire ngavana wetu Tharaka Nithi nachigwetire Gitongo Murugara nachigwetire baririe bei ya ndengu na kwatuika kwina mbeji kuonekana cianenkerwa chairman Bwana Ragwa kenda bomba kwa agree on modalities ya bei bora ndengu chetu chumba kugurwa kathirikari umba kugura ndengu shilingi 70 hata ikiumaga already ke brokers shilingi 70 Iba kumeneria mubunge Patrick Munene bakiugaga ati kumenya manto mara mathijaga mbere nturani kinyantere chegamba ng'ombe kura kinyaku bari magandengu tuimo twakara kwaragia members honorable members ituruthage consultation twa consultana tutigeni gukara Nairobi mono tukariganirwa mantu mara mokarika mashinani ishimwe honorable members irabo kwenda mantu mamo kenda buthi kwira mawaziri to consultage ni tukabwiraga no tutitio twina contact direct mashinani Moses Kuria tukagugithia rwero tonya utikinya Tharaka Nithi county utikinya wite kugura ndengu shilingi 30 kana wite kugura shilingi 70 ende nabo akariba gichigo bunge kya Tharaka bariuga ino ichiacha mubunge Patrick Munene athungiritie kiribe ya ndengu kenda mubango wa thirikari wa kugurira akarima kethamamu wa ngaratana tigo tore Tharaka ndengu iru tukubwenderie munde turagura mukebe omwe na shilingi 200 so inkorigara mono minister Kuria bena muruagina pato bakiariria ndengo bagachigwa taria 30 bokuita kuruma mu Tharaka na tafadhale ibacokera una thagana na acokere karigicha Moses Kuria na twekete katero ira thirikari kwingata na ndikomenya njirera yite niyo nundu thirikari ya UDA yathurire antu bara baretegua na nkirombaga tirasima antu bachiaja batuchwire bei ya ndengu no ntukure na ana bange beto barutango ikinya India na ndengu chire ya India mono na guntu kunge gukuraya muno bariuria atongoria banene thirikari-ini bakaragate mubango jo wa kubagurira maketha mama kenda ana bago bataremwa ikuthi na kithomo nuntu bakwingatwa cukuru bagite bichi era baruta kirindengo ino thaino ana bakaba kwingatwa cukuru na ndengu ire michi ntiwetege kana kure kagita kange thirikari yomba kwethirwa yena kanya ka Mutharaka kana kuri utethi bone na buraba mba utethi Mutharaka tiko mucwira kimera kigwetwa ndengu bei yakyo menga yeje angokane nkwari chiti angogetera mwanko jungi riu mwana emuchi bari nganja tu and fro kwingata gwari othe kogutu turenda kachi turekanie anabeto bathome bwana kwenda gwikira siasa ndenguni nundu thirikari ya Kenya rire kwenda kurega untu bwayo bantu juga gutiumbika yikagira siasa Patrick Munene muyumbe wa chuke thamba ng'ombe na kanwe ero ritho tiro kajua ru nundu njira enu ayite nio etiko turetera mantu mara mombo tutethia na piusha yake amenye ne kuthuka no Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Nabo abunge bonthe ndene ya kaunti ya Meru ni bethiritwe bakiugana kajo kamwe bo bakethirwa bakiringira kura gukurukia Finance Bill 2023 jojo ni muswada jura kinyaju erigiritwe kwithwa jugikinyithwa ndene ya mbunge ntuko ya rojo na jura nkuruki jwithiritwe jugikuchiriria migambo minge kuma kiria kari na atongereria bamwe bakiuga ni jo mwega na bangi bakiuga jojo ni murigo jo munene jo kwithirwa jugiikwa mu Kenya kumania na ugoti kwithirwa bukiongerwa na bunge ba Meru bonthe kenda no mokorotwa iba kugatambaru musondo Finance Bill bonthe baro musondo Finance Bill jotina thina nako bajo kuruke karukiri gataitere ta support Finance Bill shori sioni makosa pale iko housing levy ile ilikuwa inasemekana tayari Finance Committee imependekeza ipunguzwe. Hii nitapitisha alafu niende nitishe 500 million nikuja nijenge bole si ndio uningu support bili ya bodro nya amendment na kuonda kwa ina kasoro imbili sawa uningu msupportani 1% ndi mumbugo yegembe central sawa nontingu ndambia shone kana cha kubudhi barabara kwetu na vyo kinyesha kuhusia twa tujenga na tuna police station cha bwana tuna security biumia bire bithiri bamwe yakwangerekana ubungorotero mentigate bona kirima goshine ibara kinyirite breaks obobwega ntubwende kidire mungana jo thato jo nyomba hende thaije nande ere kidire kumira ere akoneka mungana jo kumakirida to monke moka turumu ithano bwana kirima no dite murunga mojo awe I'm happy that my proposal which I sent long time ago when the bill was brought up before anybody else commented that there should be amendments
thirikari ni consider amendment ucionthe na tweterete tuone mbie amend kile tiramendi ko tukapambana kyo mbunge lakini kila kionde amendete uranda ugite I support it 100%. And on to 1.5 3% ni rajuka ya like miaka 40 na kwa kile mtu nyomba 1.5 utako ne kayo miaka 120 Nigeria raisi kiroto keni kena bata it does not matter non tuba baraba kagitoja uni utenyomba kwenda ya kiri utenyomba kwenda una ndi barato gwakira na ndi no ureka jukia kila kina bata thirikari bamenyere. Ripoti ya finance bill nyo niretero kirigaro yonde mokarigito kamiti ya finance Kimani Kuria nyumya kwethire karina kodrone moni ya Kenya kwa kiumia kimona nusu muthingatanio nte kuona kwina thina ehantu kwiro bari yogoti taxes no mwanka turi na no mwanka turi kenda batu tuchita marandone no tutekoba President William Samoei Ruto atekoba na no tunawugete atekoba no mwanka tumenye uria batu tukauma gukobene boto akigisha turi MPs na tukabodi oversight role abagiza mbesi utumeka ori bwito utumeka tena wa buratoge ati sia kwangaratana Mwankira nande mubunge kumurotero Githongori bigathonio mushomba orotero Kenya Kwanza na abunge barotero Azimio ebwake bakoraga na Musonda Jojo. Committee ikipendekeza hiyo 3% ama 3% ikatwe ikue 1.5 ile Azimio ilikuwa imesema ni mbaya. Kama committee wenyewe wamependekeza watakataa, ndio wamesema watakataa isipunguzwe. Kwa nini? So tunasema any amendment ile italetwa na serikali ya Kenya Kwanza, ikiwa ni waziri ama ni committee ama majority leader, tutaiunga. Sasa hii wengine wanapiga mikono huko kelele mingi ya kodi. Ni watu wangapi wabolewa na import fish? Ni watu wangapi wabolewa wanatoa samaki kutoka Ulaya? Sasa ikiwekwa kodi unalilia nini? Na tutige guchienda muno guchienda nonto wanonto no kumba bona bubu ukaigwa bange ba proposal no ba kareja akweja agwe turenda Kenya ntu bonde bakare omwe kako ina thine riko ugeta ina very njukethira ntu bonde bari the same level. Korwo na kwatere ntuka okoroke kana kulingithania ntheguro ekinyira ruthiomi rwake mumu kana na gechomba aisi na ne sirokethro ritumika hende gokeja kwa sauti interesho jiri kethro shinganana ni division ikethro itonyera na speaker akethro kerekitheria kura cia mwako mwe chidro shiringwa. Gas imetolewa VAT ya 8%. Hata kama wanasema 16% VAT inaongezwa kwa petroli, kunae vile serikali itafanya bei haitapanda. Tunaamini rais wataweza kupanga vile bei ya mafuta haitafika hiyo 200 wanasema. Na watu ito mu support, personally I am supporting him 100%. Na maoni jaja bunge ba Meru na bangi bra kwithiro be kwatambaru musono jo finance bill jo thirikari ya Kenya kwithiro ikenda na nandiki thirikari ina yoro bonene mono ntukwa kuringa kura patithiro bagichitha bokomenya na abu Musonda Jojo jibatere kwitho jo kiarirwa na kuthiranwa jumbere tariki 30 shemuri jo turi chithiro shikinyira muthia nkiripot Ranto Shero TV kumaje karone bya bunge kengina ngine na kinene kimshuja Nairobi mbita Boniface Mongera. Ntuko inkai nyuma ya mubunge wa Bore Mugambi rendekire kwethirwa kigika werune na kuga we akethirwa kigwata mbaru rendekithia rerieru ria finance bill 2023 na nde akariba kumantereji ni bachumiritie na kuga kinyabo ne bakumugwata mbaru na kumwaro tharwa we kwethirwa akiringa kura gukurukia Muswada Jojo bakiuga rigatwika kiguni kiri ntukone cha rojo. Finance bill mimi nilisema nitapitisha. Hii nitapitisha. Alafu niende nitisha 500 million. Nikuja nijenge polisi, ndio? Sasa hii wengine wanapiga mikono huko kelele mingi ya kodi. Ni watu wangapi wabolewa na import fish? Ni watu wangapi wabolewa wanatoa samaki kutoka Ulaya? Sasa ikiwekwa kodi unalilia nini? Unaniambia ni watu wabolewa ngapi wanapata mshahara shilingi milioni shilingi 1,500. Ni mimi tu peke yangu. Sasa mimi nikipigwa kodi unaniambia nisipigie biro nini
kama nani? Miario ya mbunge wa Bure Mugambi Ndikiriru akiteyamba kuwata mbaru waria rwarutete na mbere mbunge nene rukoni wajibu akina kya thirikari kya mwaka wa 2022 na 2023 imerio kiriri mno ni akari mwanya ntero iji cia Bure Kwa sababu ametufikisha hapa siku ya leo. Bamwe kiriboko ni rwaria roiba wete mbaru Buru mbunge yori Ndikiri kiri kuwata mbaru rwaria ro mbunge no nene rwaria ro rigiri kuthikirwa ruyu bakiwirwa bata burukire wetithia mbere boya Buru mugongo wa Kenya kumania Burea ngarama ya uturo iritha ire bakwirigira kubua ukanyumene kumania rwaria ru kwa na babara nito kwa hospitali chetu chizaje na dawa daisututo huwa no mwanka batu tuzigitua taxi nekenda bakomba kurea marandu yara yatiwa ya kwa thirikari rankuru kwa unande antu batige kurira nonto bo marandu yara ya kurewa nindu kwa ndene imani na mbiru weu kinyaga kwa inywa ende bandai toka kugwirwa thirikari thitha ui mwananchi o kawaida na mwananchi ucio no gita wa taxi kenda mbeca cioneka gwita thirikari-ini kwa uto kuga atiri mbeca itugita wa taxi no cio cituite njira no cio thithairia barabara na nde batu twiromba atiri batu taxi itwitikiretie 100% kugitwa kenda nthiguru yetu e Kenya ikarabwega oni ngwitikani nontu bo nthiguru kai na uchumi bo ante bothoki nontu ukejotega ya nthiguru yetu e Kenya irarite miaka ena na miaka ewe na thirikari iratumaira gwita mbeca ciao cia kwa antu irio na kubanyiria ndiriwa mantu ya mbiru ikaribwega muno na ndiriwe kuruke igana kwegana githomi antu ba ya batwe acura nkuona twitetheka muno no ntukatura inyira kwa imantu yarareo lakini nande nkuona ekuruka batu kinya barabatirona nyomba cia kumama bakona nyomba cia kumama bangi bwa kaikiribuko ni orwaria runtero imo mwanyo jigone bunge oki kiuninde mwananchi okawaida nkuona kwina pressure nyingi no ntukinya petrol ni kwa affected na gukiria petrol na 16% irega affect everybody ya affect into bya kurima ya affect kinya into byongo bya gwaka no nturire petrol yukirire no mwanka ya affect item cionde nkuromba sirikari tumire metho ndingira yumbo tumira no ntumuntu mbere mabwirite kunyira sekendere aka kanyomba timbo to mwapu na ndire karaja bottom down nkiripotera Wero TV kumabore mbeta wa Kelvin Kimathi Eta nambere na gukenera mibango ndene ya Wero TV wona cherunga matha 3:30 ngachokera na nteto iji na ingi nkuruki mbeta Maureen Kinya mwana neto mathitho ni Purity Richard